isurok manan about prayer kat pukusa kay jay, praying for the sick. Teka sa ito yung may kararag ti masakit. Wano kararag, tagiti masaksakit, ag-receive ti health from God. Amen? Iti may sa nakita ko na yung Bible nga basis iti panagkarkararag ket no pa ibaga-baga tayo Word of God, Word of God, Word of God. Pero that is specific. Nga no, depende day kararag. Ket adamat ti specific nga word nga dapat mo nga basis wano pagbatayam. Depende jay ikararag mo. Agpaiso nga word. Pero adat is specific nga word nga pagbatayam. Kati kita ang tinata ket healing or praying for the sick. Okay? Nga papantayo man pa iti Galatia chapter 3 verse 3 to 5. Dito'y makita tayo nga ti basis, ti work out, ti Holy Spirit kada tayo. Ket jay mabilib mo, bilibam, kini Jesus, iso ti work out, ti Holy Spirit ka. Or on the other hand, ti bilibam kini Jesus, iso ti i-confirm, ti Holy Spirit ka. Hallelujah. Iso nga kailangan nga adda ti bilibam kini Jesus. Tapno adda i-confirm, i-manifest ti Holy Spirit iti life mo. Amen. Ket nuan niya di binilib mo, iso ti kararag mo. Experience ko na dyan. So, nagkarkararagak ti healing, wano magikararagak iti panakagas ti tao, iti basis ko. Ti batayak hijay ni Jesus, nga binilib ko. Hallelujah! So nga, kanayon ko kay baga-baga, adaba binilibyo kini Jesus. Ngay confirm ti Holy Spirit. No, ti panagrangay, adaba binilib mo kini Jesus. Healing, adaba binilib mo. Power, adaba. Authority, adaba. No, awan di binilib mo, awan i-confirm ti Holy Spirit. So now, basa, verse 3. Okay. 30 verse 5, iso ako na ni Paul kanina Galatia, nang kayo. Imbis nga ba di pa yung ibaga nga nang ti padam nga tao niya. Pero ni Paul, kuna na, nagnang kayo kit din nga taga Galatia. Nga nagrugi kayo ti Spirit, ket agsubsubli kayo iti human effort or under the law. Naawat yu aya, ti Holy Spirit, kaya nag-aramid ba ti Holy Spirit, ti miracle kada kayo, kaputa nag-obey kayo ti law, when no
kaputa na mati kayo. Or, dito'y NLT, kung nanay jay, nag-aramid ba ti miracle? Or naawat nyo ba ti Holy Spirit, kaya nag-aramid ba ti miracle? Kada kayo gaputa, agumubay kayo tilo? Of course, not. So makita yun jay, ako na ni Paul, of course not. Simpre, haan. Haan kayo di agumubay kayo tilo, nga naawat nyo ti Holy Ghost. Kitaan nyo na lang, ti agumubay tilo nga parisiyo, Saduceo, handa nga naawat ti Holy Ghost. Amen. Handa nga naawat ti Holy Spirit. Okay. Anda ba yung baga na, naggarabid ba ti miracle? Kada kayo? Of course not. So nga, nadya ti awan miracle kada kwada, kaya di parisiyo, ken naging religyoso. Iso nga tayo, isunod siya hanga mang bilbilib ti miracle. Because, haan nga work ti Holy Ghost ijay under the law. Agwo-work ijay faith, ijay message about Christ. Hallelujah. So makita yu jay, of course not. Sana ko na it is because nag-aramid sunod ti miracle o naawat yu ti Holy Ghost because you believe the message you heard about Christ. So makita yu jay, tigapuna nga naawat na ti Holy Spirit, kaya nag-aramid ti miracle kanakwala, ti Holy Spirit, kaputa binilib na jay message about Christ. Dako mamaawatan yu ijay. Isong kasmarigan datayo. Awan di bilibem nga message about Christ, awan miracle. Hano pa'y kita ma-receive ti Holy Spirit? Kailangan nga adda bilibem nga message about Christ. Kati message about Christ, gospel. Hano nga under the law? Gospel. Amen? So, no maawatan nyo na ito, so the basis, ti kasayo nga kararag. Kakayo na lang, example, tadi pukusak ito healing. Iti healing, apay nga naagasan tayo mangag-agas ni Apo Diyos. Tataka na tayo. Kailangan nga amwam tirason kat adabilibam. Itak manan, the message about Christ, tibilibam. What is that message about Christ? Iti healing? Sono lang tayo na Isaiah. Okay. Iso nagkararag kayo ti healing, kayo nagkararag nga Apo Diyos, agasandak, tamumet, nga kanayo na ka makigimgimong. So, message about Christ ba niya? No. Amumet, Apo Diyos, nga kanayo na kagtatay, mayat na gijay. No panunutom, mayat mat. Ngamhangay jay ti basis. Najiba ito yung message about Christ. Han pala nga ito, that's the fruit. Pero the message, that jay foundation, ano nga iso di ay? Bunga na lang di ay. Amen. Tamumat, makayat ko nga pan makigimong. Yan. Ngayon ito no, kasalunat ka, narigat ka makigimong. Okay, now. Okay, hangay jay. Umuno na nga basis,
Kaya't na ito'y Isaiah 53. This is a prophecy about Christ. Ito'y umayto. Amen. Sige, basahan tayo. Verse 1 hanggang verse 5. Oh, kita nyo? Sino nga'y tinamati na mensahe mi? Kuna na Isaiah. Verse 2. Sino nga dito'y? Nga awan maka-attract. Nga appearance na. Ha? So, kung nadahang nga guwapo ni Jesus, taawang ka nung maka-attract nga beauty na. Ang tandaan nyo, nga maka-attract dan ni J. Cross. Ngam guwapo. Ngam iti nasapli-saplit, naduyok, nadara-dara, nabugbog, awanan itsura na. Yan kahit nasa uwan. Amen? Hanga na dyan na anak ni Maria kat awan pugpugi na. Hanga na dyan. Idi adan ni suna dyan cross na ito'y. Amen. Verse 3. O, kita nyo? He was despised and rejected, a man of sorrow. O, EJ Cross, tagito yan. Amen. Na-reject iso na ijay. Apa yung kasi tinangyari kanya na? Sige, makita tayo ito manamdama. Verse 4 and 5. Inayadan tayo. So makita yo nga gapu iti weaknesses tayo, nga inala na, amen? Haan nga talaga nga nadusa. Amen. Verse 5. Okay. So, ija last part. He was so we could be healed. Or by His wounds, we are healed. So, malipod di jay, verse 4, engana verse 5, makita yu jay, nga amin, nga inrigatan ni Jesus, that is for us. Haan nga bukod nga basol. Ngam apay nga naikabil kanya na, dagijay nga punishment, dagijay nga judgment, that is for you. That is for our sin, for our sickness and diseases, for our weaknesses. Amin, tatayo terason. That's the message about Christ. Nga doon na dyan, ibilibong mighty Holy Ghost. I-confirm the Holy Ghost. Amen. Ambuyo ka di awan ti healing power. Kaumay ka na kayo no awan da ito'y naramid ni Jesus. Iso nga no saan ka dito'y ti basis mo. No agkararag ka ti healing, uno agkararag ka ti masakit.
Hana i-confirm ti Holy Ghost. Why? Ti confirm ti Holy Ghost the message about Christ. So kanyak na iti binilib ko eh. Nga na jay punishment iti sin nga naaramid ni Adan. Ken na jay sin ti Hudyo. Amin na jay nga punishment na ikabil kanya na. Ijay cross. Inala na amin di jay. Nga datayo kuma ti dapat nga kaikabila na diyan. The revelation nyo dito'y ijay kayo mahilan. Dahil tunay nga healing. Amen. Tanohaan na nga inkaro ana binera na one healing. Isu nga amin jay punishment. Kumasa simpre din nagbasol ni Adan nga jay gapu jay basol na adon iti penalty jay basol ni Adan. Ket penalty na may say jay sakit. Penalty na impyerno. Penalty na patay. Penalty na curse. Penalty na kinapanglaw. Penalty na ket under ni Satan. Tadi amin ti penalty ti sin ni Adan. And then di nagputot ni Adan, nagsaknap kada tayo amin da nga penalty. So, kailangan nga umay ti Savior, tapno ma-save tayo. Ket adda umay mangbayad, ijay penalty. Tano awan mangbayad, awanan ti salvation. Amin tayon, judgment, ti umay ka na tayo. Okay. But praise God, nga done ni Jesus. So, in mind Jesus, inala na amin nga penalty. Sino nang ikabil? The Father. Ni Father God, amin nga penalty jay sin ni Adan, in kabil na kini Jesus, ijay cross for you. For us. For me. Isu nga inkabil na kini Jesus, jay sakit. Penalty ti sakit. Ti sin nga sakit. Inkabil na kini Jesus, jay penalty ti curse. Kabil na kini Jesus, jay penalty ti impyerno. Inkabil na kini Jesus, ti penalty, jay panaka-reject, panaka-despise. Amin nga penalty ti sin ni Adan, ni Jesus tinadjudsan. So, ang judgment na pan kini Jesus tapno sika ma-set free, ma-save. Hallelujah. So, nga nagkararag ka ti healing, itjay ka nga mang claim. Jay result ti basol ti tao ijay tree, ijay garden, iti Eden, nga dijay, nga tree of knowledge of good and evil, ijay cross ka, nga ag-claim ti salvation and restoration and healing. Ura bahaya. Tanuhan na binayadan di ay, zero salvation. Zero healing. Salamat tada ni Jesus nga nang ala ti judgment for your salvation. For your healing. So nga na-save ka, iti sakit
Akasmat lang na save kay ti basol because of His finished work ijay tree at Calvary. Harabahaya. So, nagkarkaranag kayo, ijay kayo. Ang ano ijay, amumat, tirgirigat ko, amumat, ang ano. Taano tayo kaskas jay, ngam natay dalata. Ti ayan di power, no i-claim mo ijay. Ijay finished work of Christ, ijay cross. Hallelujah! Ito iti gospel. Kailangan nga na revelation mo ijay. So nagkararagak, Lord, I believe. Amin nga basol ko, amin nga penalty of my sin, na ikabil ka ni Jesus ijay cross. So thank you. I am now saved. Tanapan kanya na jay penalty tapno siyak maisalakanak. I believe, I receive. Kat tinireceive ko ni Jesus. Jay person. Ta jay person, tinakapakawanan ti basol, ang ano jay, pakawanan nak ti basol ko, Apo Diyos, linisan nak. Kat saan mo nga receivean, jay person nga Jesus, ang kalatang ma-forgive. You're getting something? Titunay nga ma-forgive, jay receivean ni Jesus, ijay biyag na personally. Tani Jesus as a person, ti bayad ti basol. Isu nga dagiti na duma na tao, nga dumawdawat na lang ti forgiveness, kung nakabasol na religious style. Still they are guilty. Halata maikat jay guilt in your heart. Maikat lang di ay, nusumbrakin ka ni Jesus as a person. Hallelujah. Diyan ka ma-born again. So nga adutihangan na save, nga makita church. Dumawdawat na lang di forgiveness, nung nakabasol na, nga manda nga in-accept, jay bayad ti basol, nga person nga ni Jesus. Kasaya kini, may sak nga sa Christian di padi. Kanayo nakagbabawi, every Sunday, tanakabasol di Lunes. Kanat Sabado. Ngam jay guilt. Han nga maikat ijay konsensya. May sakla tama nagbasol tiriknak. Naging gana nga one time, nga tinireceive kon, jay person nga ni Jesus. Ijayak nga na set free, ijayak nga na born again, ijay nga na i-restore jay relationship ko kini Ama ka Diyos through Jesus Christ. So na dapat dito itikas jay, kailangan nyo gamin nga i-receive jay person nga ni Jesus. Hallelujah. Ang aray jay ti topic ko, how to be born again. Ti topic ko, praying for the sick. Isu nga nang ikaranag ka, Lord, aming nga punishment, iti basol na ito nga tao, napan kini Jesus ijay cross. By the stripes of Jesus, he or she is healed. So I claim, I declare in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Okay kayo. Okay, so, Isaiah di ay, Matthew, chapter 8, verse 17. Begito yung verse 16. Ulitak. Ti bilibam kini Jesus, ti confirm, ti Holy Spirit. Kita ito ti message about Christ. Amen. Verse 16.
Makipost dyan. Sige man, basahan tayo amin. That evening, many demon-possessed people were brought to Jesus. He cast out the evil spirits with a simple command, and He healed all the sick. All. Nagasa na amin. Kasum na ita? Wala ta. Jay stripes na gamin, that is for all. So nga amin nga bang believe kanya na ijay, agasa na amin. Kung ang tinaduma na ta, ano na magagas ti Diyos, kakas idi, tadan tinudoktor. Apay, kaya tinudoktor nga, He healed them all, or the doctor healed them all. Hala nga kaya niya eh. Iso nga haan nga mabalin, nga maikat, jay power ti stripes ni Jesus. Ure ka sa nukanon ti doktor. The stripes latan ni Jesus mas powerful nga healing kaysa medicine. Ay, apo. Ano yung suksukat? The stripes ni Jesus. The punishment ni Jesus nga binayada na ti punishment ti sin. Ti doktorhan na kakaya niya. Tinakabayad lang ni Jesus. Kung nadamadan, spiritual ti healing tata. Iya pa spiritual ito eh. Kinas out na ti demonyo. Inagasa na nagdi masaksakit. Hallelujah. Inpanda kanya na nagdi masaksakit. Idi mo malam. Amen. Verse 17. Yeah. Okay. Seeing na ito ay prophecy ni Isaiah. Pasak ti King James. Himself ni Jesus took, inala na, past tense, our infirmities. Not infirmities, si JNLD, sicknesses. And bear out sicknesses, ijay King James, and remove our diseases, ijay NLT. So disease or sicknesses, inala ni Jesus. He took, He bore. Ano He bore? Inawit. Inala na. Ulitak madan ni Jesus, awan basbasol na. Ngayon din may dito'y rabaw tinaga, inala na, si basol ni Adan, nga nakailununan tayo, pati amin nga penalty, sunat na penalty, sunat na judgean, tapno sikat maset free. Hallelujah. Tadjay ti message about Christ nga ikon-confirm the Holy Spirit, the signs and wonders and miracles. Inawit na, idihan mo ng awitan. Tatikas na nga ron dadjay. No, mas masahan tayo duma. He died once and for all. Namingsan laeng. Hanon nga maulit-ulit nga ma-penalty ni Jesus. Because jay namingsan nga panangibaklainan ti penalty, that's enough. For your salvation, for your freedom, for your healing. Hallelujah!
ijay di basihan ti healing. So nagkararag ka, ijay mo nga ibasi nga agasan da ka ti Diyos. Healer ni Apo Diyos, pero tingkasangan na nga ng agas, inkabil na amin ti sakit kini Jesus, tapno maagasan ti amin nga mangbilib. That's healing. Amen. Isu nga nunad chay di binilib mo, uray da symptoms. Uray adda ti makikita mga symptoms, tati binilib mo na pan kini Jesus, amin nga sakit mo. So I believe ko na midjay, nga inala namin ni Jesus, ijay cross, ti sakit para ito yung bagi. More than 2,000 years ago, I am healed. And then, dadjay nga symptoms, dadjay nga makitkitam, ijay nga disappear, ta i-confirm sa Holy Spirit, sa binilieve mo kina Jesus. So, nagkararag ka, kung namin iti ama, I believe, nga aming nga sakit yung kabil mo kini Jesus. Kit in backline ni Jesus, ijay cross. Amin nga sakit ti bagik, napan kini Jesus, stroke, tumor, diabetes, high blood, cataract, pagkabulag, pagka-paralyze, niyapay, cancer, napan amin kini Jesus, ijay cross, I am saved and I am healed. So I pray, nga radjay, nga message about Christ, get a work kanayak by the power of the Holy Ghost because I believe, I pray. Amen! No sikat, ingar kararagam. Ni kararagam ti sabali, kasyay matlang. Adaman ni may isa nga nanggag ko, nga teaching, ti may isa nga evangelist, ti sakit ko na ada life na nagijay. Pero life of Satan, death, ti awag. Isu nga, ada ti germs, ada ti virus, dadjay ti na-produce, dadjay sin. Ngam na-command mo dadjay, ako nam nga in the mighty name of Jesus, maparot ka wano matay ka, nga germs wano virus, wano sakit, siyempre, adalata de symptoms kung nadapiman. Pero, oray pumanaw kan, no tinigpas mo na ay, after 2 days, 3 days, matay na jay sakit. Kasla kayo na jay, nga di baga ni Jesus, manipod at sa kangagbunga, manipod jay, iruginan nga nalaylay. So, nakabigatan na nakita na giti, disciple na nga nagango. Isu nga no, mabingsan, di kararag, hanmok mo nga dagos, nga ma-feel, nga you are healed. But, no binilip tayo, nga napan kini Jesus sa sakit, inala na jay nga ma-cut off, ijay nga matay. So, at tinaduma mahikararag, kung ano yung cancer, nga matay ka nga cancer. Intuno ka no natay di cancer, after 2 days, ijayan nga magango. Walog disappear. Isu nga tinaduma, oray no sinagid na po yung suda, nabaliktad na. Kasi nagamin, ada dyan symptoms. Handang mo, nga, natay gayam niyay. So, balin mo kay baga nga, in the mighty name of Jesus, matay ka nga tumor, matay ka nga cancer, matay ka kasi gayam. And then after, baga mga matay, nagijay nga sakit, ibagamat nga ma-recreate, ng osbargan lungs, ma-recreate ka in you. Hallelujah. Ma-recreate ka nga heart. May restore ka iti health.
That's how to pray. Woo! Amen! So nga inala na. Amoy yung dangga-dangga krati for how many years? Pero, idinatamaan ak ti kakastoy nga problems ti physical, kinublik na gijay. Ulit-ulitak nga dangga-danggan. Ket adupay ti revelation na. Nga ijay ko nga talaga mauawatan, agasam, jay punishment, nga para kanya kuma. Inalam ijay cross. O Lord Jesus, thanks to Calvary. Kung nakunada ka diay, O Lord, salamat ijay cross. Ijayak nga naagasan. Kaya ko na nga, kanta-kanta nga, I saw the light, ijay cross. Amen. Woo! Nakita yu ba? Tilawag. Tin-workout ni Jesus. So, at tinaduma sa baliti, batayan na, no, apay nga agasan na. At anong mamingsan? Ngagaputihan mo pa na kamo, pagbibigyan na ka ni Apo Diyos. Nga madanton ti time, kaya't nag-agro ka ti knowledge. Hindi agkarkararag kakasla ubing, mag-agasang kalata. But adan ti time, ngahanan nga ag-work ti ay. Nga di agtutulit-tulit ka nga, agsagit kat na agasar ka. Padasumunti agtulit kat awalatan. Why? Kailangan nga dante ammum. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? Last verse. 1 Peter chapter 2, verse 24. Anya itinsurok nga basis chay gospel, ti basis ti prayer. Ijay mo makita ti perfect will of God. No, in workout ni Jesus, perfect will of God for you. Ado pa iti hanga makamo ti will of God. Pagayatan nga tarong mga ayak, siguruhan, makadurong ayak, tumang sitak. Oret, kasparigyan, ha? Pagayatana, ti madina, jay tumangsit ka. Pero jay no workout ni Jesus, He became poor, that through His poverty, you might become rich, hanga ba ibabawi di ay. Ti kalabanom gamin, hanga nga tumangsit. Kung nadya ba isang bulag, ilihans ko. Urahanan, na kung nakikararagan, tama no makakita ak, kat makabasulak. So agtali na inak na lang nga bulag, tako na ijay nga ti bulag, awan basol na. Are you sure? Na misunderstood na na jay, kung na ni Jesus, in mayak tapno dagiti bulag makakita. Kung na nakit din, no, makakita ak, ang mga no, baga na nga day bulag makakita ko ma, di makakita mabulag. Sa bali ng awat na, no, makakita ak makagbasulak. So nga madin nagpaikararag nga makakita. Imbis nga, pati pagkabulag, inkaro ni Jesus si the cross. So nga inaput na di matana. Amen. Hallelujah. Sana ko na pugtuwa man o sino tinang sipatkin ka. Oh. So inala namin, pagkabulag, skin allergy, stroke, death, inala namin. Kung ang tinaduma pilosopo, walang pastor. No maagasan tayo, kat awan ti sakit ka na tayo, no kaya tayo nga i-overcome amin ti sakit, di awan ti matmatay.
Agasam. Handa nga mo nga mabalhin ka nga matay, maurewan saksakit mo, linmakay ka, kunam natay kan. Ang masapul, nga patayon ni Apo Diyos, ala ni Apo Diyos itaw, ayabanan ni Satanas, tas isunat mang patay. May kasaya ni Apo Diyos. Da Abraham ngay, da Jacob, da Isaac, natay dati kinalakay na dagitay. Ni Kenneth Hagin. So million people, nga awan ti sakit na natay na tabas sa kaala ni Apo Diyos, sa spirit na, sa tsimpo na. Apay no, matay ti may isa tao, sa tanhas. Yung kaparigatan ta, malidalidag din mata na ta, si matay. Apay kasaya mo't ni Apo Diyos. Tita ti amon tinadumay, so nga, tagitay di kunak nga tao di agsapa, nga kontra nga awan revelation na. Amo yung gamin awan revelation mo ti gospel. Kaya ni Jesus, oray makakita, kasla ka ribulto, nga awan makitkitam. Kasla ti tao. So, kanan ni Jesus, kadagayagar aramid iti Diyosen, kasla kayo mo lang di inaramid yu. Ada mata dang mana makakita. Ada lapayag dang di da makangeg. Ada ngiwat dang di da makasao. Taparihas kayo. Wala na. Tauray da kayo, hanyo makikita nga kayo na ita, pagparparin tumungan niyo. Wala na. Are you getting something? Iso nga nagiday, agasam. Awan kano ti matmatay, no awan sakit. Tikat mo sawan, sakit lang di mang patay. At pagkiti nga in plano ti Diyos, ti sakit nga katayan ti tao. Hallelujah! Ni Apo Diyos kumati mangala. Ada pagkiti kumanga matmatay. Okay, sige, basa last verse. 1 Peter chapter 2 verse 24. He personally carried our sins in His own body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right or in live for righteousness. Amen. Anya ti may nga inawit na iday kayo, iday cross. Sin. Iso nga no, biliban di tao na jay, nga aming gabasbasol na, inawit ni Jesus si penalty. Iso na tinagrigat na penalty. Inlansanay jay cross si basol ti amin nga tao ti lubong. Nung may preach siya kat biliban di tao di ay, aksipan na ni Jesus, nga na penalty for his sin, ket biliban na di ay, ngay naramid ni Jesus, maborn again. Maforgive. Amin nga tao nga magbilibi dyan, ijay ti ayan ti forgiveness. Ngam duwa ditoy. Hala nga jay sin, tinawit na ijay. By His stripes, or wounds, we or you are healed. Jay sugsugat na, inagasan na ka. Kaano na ka nga inagasan? Idi na sugsugat. Jay pa nakasugsugat na, ti agas mo. Ha? O rabasyak. Tito'y lubong, asparigan ti igurot niya. Doa dati sakit da. Mangalan na ti baboy, wano manok, kat inda partian, inda ipandi ayan ti timungaw. Ang adya timungaw, ang na kayo. Nga nagtugaw.
Jay timungaw, di katawtawan nga, ang paspasakit. Tata, okay. Apan da mga lati manok, wano baboy, taday jay. Bilib da nga, umimbag da, gapu jay inatang da nga, baboy, ijay timungaw, oran sisit. Now, that is their belief. Tata, ada ni Jesus. Anon nga baboy yun manok. I-compare mo ni Jesus si baboy. Kat ti baboy pa'y reject ka na Apo Diyos. Kat bilbiliban ti tao. Imbis nga inmayon ni Jesus, may sunat tinang ala ti sakit mo. Innalanan, tapno saan mo nga lakaman. Tapno saan kan nga mapinalti. Taaminan nga pinalti na pan kanya na. Iso nga ti mapinalti laeng ti mangmadikin ni Jesus. Amin nga mangmadikin ni Jesus, nga handang aksepan na dyan yung biyag na, mapinalti di ay. Uray presidente. Uray sino nga tao ito lubong. Uray padi. Uray bishop. Uray pope. Amen? Jay mang believe lang ijay nga message about Christ. Di ma-forgive. Iso nga, parihas jay sin. Ngay nawit na ijay cross. Kaya jay sakit. Ngay nawit na din nasapsaplit. Binayada na in full payment. Awan ti kurang na. Iso nga haanan nga ilan sa manen, ta siya inaramid nan, that is enough and more than enough for our health. Iso ano dito'y ka nga ibasi nga you are healed. Kitijay ka nga pray, nga i-claim mo na ito'y Holy Spirit, iti mang confirm. So nga apay nga ti nagrigat nga maagasan, nagrigat nga agkararag, wan masubok tayo. Nga midjay ka nga mangabak. Tayjay nga inabak ni Jesus, ti sakit para kin ka. So that jay ti basis, ti prayer for the sick. Ang arejay, Aba Diyos, agasandak mo tayo na, ta inakman ubla, amumot ay naklakaw ublas duway buwan. Mga di. Di pa'y adak mangan ut matuyak. Aw ade, kanan Apo Diyos ah. Sa validity basis mo eh. Nuhan na ngay nawit, awan ikastamon nga mahilan, ma-forgive. Ijay ti ramot na amin. So nga ijay ka nga bang claim. Hallelujah. Salamat Apo Diyos, tayo nawit ni Jesus sakit, ti amin nga bagik, ijay cross ko na bijay. Hallelujah. I claim, I believe, I am healed, I believe, nga nabayadanan, so I pray, ti manifestation, ti salunat, in my body, kaya bagina na ito'y, tapno makaubla, kasjay. Ang ano jay, agasan nakman ubla. Tandi pa'y matuyak ay makaublas kanak, yan aw. So nga ano di ay, sang sangit na biman, ipadyos ko na, awan met, narabit ko amin, at awan lata, ipadyos ko, sa Diyos na lang, ang huling baraha. Ay, natay lata. Why? Hanang ang basis ti salvation na. Na-save ka, ti sakit by the stripes of Jesus. Are you getting something? So, ijay tayo nga, mang-claim,
mangikararag, tapno ag-work, jay health tayo. Hallelujah. Another, nga naawatan niyo iti biyagyo. Another, nga teaching. Amen? Oh, praise God. Ura bahaya. Undala bahaya robose. Undala bababahaya roboseke. Yendala bahaya. Father, in the mighty name of Jesus, continue to reveal this gospel unto us. I-reveal mo and our spirit, soul, and body. Tapno makita mi the finished work of Christ. Kat ag-rest kami dyan. Ag-trust kami dyan. Ngahan kaming ag-trust in our own understanding. Ha kaming ag-trust in our own capability or capacity. Kat ag-trust kami in the finished work ni Jesus for our salvation, for our healing. Ta ni Jesus Christ, tinang-ala aming kadagidyan. Isu na tinang i-save, kada kami kadagidyan nga basol, penalty di sin, kaya amin nga curse, power of demon spirits, kat amin na ito'y na-destroy, gapo ka ni Jesus. So we believe in this gospel, nga isu ti power mo nga mangisalakan, for the Jew and for the Greek. We believe nga ito'y lang nga gospel, ti power mo nga mangagas, iti tapay paiso nga healing. Ket salamat, Father, nga adalon mi na doy, tapno, tagiti katataom, ket ma-enjoy da, tagitoy nga workout mo through Jesus Christ, your Son. So I commit this congregation unto you. Thank you for saving us, for healing us. By the stripes of Jesus, we are healed. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. God bless.